بريز فات اونن شروبكاری سیاسی لباجار استانبول دیگرمه بريز فات عبارت باش به کواتا گلو دی چارچوبه دی چارچوبه اواکو ما گهداری کری دی چارچوبه و هم بسکرنا گرم نا بین ترامپ و اردوغان و مدحین اردوغان جاری ترامپ و لپش پرده گلو هیوسته میروف چا خواندنی بو وی که بکه سرنجا دا پیوندی دی چه آزدانه ها Bu devlet endam NATO ne? اره Hevditine van de ve asayibe lepişti F6 sale Erdoğan'a nikane biçe Washington jiber ve peyvisti binler khandına ve hevditine heye ve hevditine duvare siyasi abori u leşgeri de ve em binirkhinin ve çuna Erdoğan vajoya çuyna Erdoğan buxan işareta de Dimirov Berin habede 15 roja kure Trump u Erdoğan hevditinik veşari çekirin opozisyona Türkiye evde şifre kuru gotun tu rüşvet edildi kure Trump jibotu bukane bebiçe bat Trump. İşte Trump şu Washington'e Özire Kareder ve Amerika Rubio Gojvo 5 dakika bir serok devlet emer hevditinik çekin çiz destevante dike yasasya tombarak bu tombarak ko Trump ko tişte peyvistya Erdoğan peheye emme bidnevi barak go me persiye çi peyvistyavan go peyvistyavan bir meşruiyete heye Ango Erdoğan ve seferede lipe meşruiyet girtineye. Meşruiyet şibdoali deveyem binirkhinin yeklöndür Türkiye. Erdoğan herke diçi meşruiyet akwa vundadıke. Düdül cihani meşruiyet akwa vundadıke. Endame NATO'ya, ber endame yekitiya Avrupa'ya. Levansale davinde be granite kilyevi be Şeşe Şangay'a Rabxata Avrasya'ya Xurte Ango devleta Türkiye li cihani BP naseye lipe meşruiyeteye Erdoğan ev meşruiyet bi destxist lihundur ve damamle dinerin zedey neviye civata Türk'a Dibejin Trump sıvıkayla Erdoğan kiriye nezi neviye civata Türk'a medyapsar Erdoğan jire dibe Trump pesne mezin pesne Erdoğan dayı Erdoğan serok devleteki cihaniye. Lider ve meşruiyet girt anne girt ev ne diyarı roje peşte emdikanım fan bıkın lider ve ji. بله برس فات او پسنی اردوغان کو باوی کی گله کی بالکش دایا تو زانی ترامپ اصلا سروکن دولتان نویرن بچنا کوچ کاسپی زبر کو گله صفقاتی پیت که مینا سروکی باشور افریقا لی گله جیاواستر گله پسنی اردوغان ده حتی گوت پیوندی منه گودم اكو سروجی نبومه اس درجی نکتمه دی گل بایدن هر پیوندین اردوغان دی گل مبون کواتا گلو حتی ته گوت پیوندین مال باطن هنه بازرگانیانه Evep xoya çaban doriye dike. Rast Trump şi Erdoğan jî devlet avak şerika breve dibin û her du jî du devlemende mezzinin her du jî xwedî şerîkeyê ticari ne yekî weke Trump dema 100 milyar dolar 200 milyar dolar peymana imza bike ku ew pera ji Tirkiye bisîne tu bêjî nebêje ew pesnêwî bide şabaş Erdoğan re bide. Li ev şabaşna ne hakîqetin ez dixwazim wê bêjim. Em vegerin ser aliyê vê hevdîtineyê siyasî aborî û leşgerî ajandaya siyasî ya Tirkiye li derve navenda wê Kurdistan e. Erdoğan ji Trump re dibêje têkiliyê xwe Kurdistanê têkiliyê xwe siyaseta Kurd daxîne astek em dikanin qebûl bikin çi kar û barê te li rojhelata nêzik rojhelata navîn hebe ez amade me ji te re xizmet bikim. Ev xala ajandaya wanî siyasî ya esasî ye. Ev boçi derket holê
لدنیا شر هیه و الهرم آمه شر هر کده هر گرد به پشتی شر İsrail و فلسطین که ابن شر İsrail و فلسطین تنه بود وی شری ده İsrail بپشگیریا امریکا و اوروپیا شر شش دولتا کرن جوانات سه تک برن فلسطین، لبنان، سوریه لبردسمایی یمن، عراق و ایران ev her şeş devlet İran'e vek bereye berxwedanê bi nav dikir sê sengere wan têk çûn mane Hûsiyê Yemenê, Heştişabiya Iraqê û İran. Ev şer dê berdewam be lê duwarê leşkerî de di vî şerî de İsrail bi ser ket İran têk çû. Têkçûna İranê li herêmê valahiyek leşkerî û بله siyasî برنس فات جبر کو anî. دمه هندکه ام دخوازی بله. زیادتر بحث هنده بکن تو زانی هستکاریا ترکیه البرانبر روشاوای کردستان هیا البرانبر حسد هیا ریبریا خسر هیا امریکا جی پشتوانی هندکه دو دوروی که نوهاشون در کارنویسان دیچلید Niha vê balayiyê sê bedîl hene dixwazin vê balayê dagrin li başûr İsraîl, li bakur Tirkiye û dewletên kendavê. Tirkiye dixwaze siyaseta Kurd teslîm bigire û di ser Kurdistanê re talibe ku valayiya jî Îranê derketiye dagire. Hedefa wan bêstatûhiştina Rojavayê Kurdistanê ye. Çi destkeftiyê siyasî li Rojavayê Kurdistanê hebe, devleta Tirkiye dixwaze vana ji holê rake. Di vê mijarê de jî li Sûriye Tirkiye ne tenê ye, weke min got İsraîl heye, Suûdî heye, Katar heye, li pişt wan Amerîka heye. Ev pêvajoya Baxçelî û Ocalan jî heman tiştî armanj dike. Dixwaze siyaseta Kurd teslîm bigire da ku dikanibe li rojhilata nêzik wek dewletek jêr emperyal serweriya xwe berfireh bikî. Bi Trump re van mijarna peyivîne. Di vira de bi ser ketî neketî em ê dûr efam bikin. Bi sedem roja duşemê Netanyahu jî dihere ew ê Trump re hevdîtin çêkê. Heman mijar di hevdîtina Netanyahu Trump de jî ewel holê be. Ger Amerika di mijara Kurdistanê de rê bide Tirkiye, Tirkiye amade ye bi İsrail jî rehevkarî bike, amade ye bi her kesî rehevkarî bike, tenha tirsa wan dewletbûyîna Kurdistanê ye. Ajandaya wanî siyasî li ser vêya ava bûye. Lê ez qenaet nakim ku dewleta Tirkiye kanı vê ajandaya xwe bi serxe ji nûh de li rojhilata nêzik û rojhilata navîn bibe dewletek jêr emperyal pêşiya wan بله برنس فات البته te بحث امریکا و اسرائیل که بگمان فرانسه هیا المانیا هیا ولاتین din hene بریتانیا هیا که خودی باندورن اصلا فرانسه بریتانیا دیزاینری و دورین ناجی خودی لی درد کevin هدیه دیتا خوانی نه نه خودی مافی ویتونه که حتی گل آواتا گوتی و سبسانه هیا لسر عردی دست کفتین کردان تون نبکن ساری سری وان بن تو زانی کردان هزوان هیا چاردکن تجربه سد تشرین هیا bu numune. Ez Armanca devleta Tirkiye dibim. Li gor qenaeta min jî ew ê bi ser nekevin milletê Kurd ev 105 sal şerê rizgariya neteweyî dide bi banga Baxçelî û Ocalan ew ê sengerê xwe terk nekin vê banga koletiyê red bikin. Ji me re a muhim helwesta siyaseta Kurdistanî ye. Levata avaciye serince gelo çima li cemte u banga u Calan Baxçelî weke tut bêjî ku napêvaja çareseriya komisyonu li parlemanî buhat ke danîn enî hewildanên koletiyê ne. Çima? Ew dibêjin em ê pirsê çareser bikin di gel Kurdan biratikê diroz bikeyn û nizanim çi? Erê sed sal berê jî wergotin salê 1990 û heya 23 ji Kurda re gotin ji İngiliz û Fransız a dûr kevin em du milletê birayê hevin em ê bi hevdûr re dewletekê ava bikin. 1923 dewletek
çiti avakirin hebuna Welatê Kurdistanê hebûna milletê Kurd red kirin, inkar kirin û xwestin ji holê rakin. Em siyasetmedarê Kurd bi şiûra dîrokê li mijara dinerin. Ew komisyona li Parlamana Tirkiye çêbûyê temsîlkarê milletê Kurd ve tune ye. Partiye Tirkiyevî ne û ji bona milletê Kurd bixapînin siyaseta Kurd teslîm bigirin hewl didin. Ana qisa me li kê godarî dikin, li çi godarî dikin? Ev 100 sal e li ser Kurdistanê genosîdkar tetbîq dikin. Belê gelê spas berê Sfat onan şirovekarê siyasî li bajarê Stenbolê. Hêdî dikim rayedarên başûr jî dûrî vê pêvajoya Bahçelî û Ocalan bin. Belê spas berê onan.